Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kaseng Hinyotreb Youth Council, Northwest Khasi Hills District, Hapok Gajingalamu President Kaseng, Usamna Job Langkana Yor, Kum Gajing Buddin, Hagajing Kuntma Prisha Yodrong, Hakanyotrek Urisau Arajar Posau, Kalit Banyakundu, a Deputy Commissioner, Ki Eastern West Khasi Hills District, Kakong M. Chandra, Banwat Jingtip, Hadukat Nongot, Ladat Ban Register Case, Prisha, Yiginong D. Drog, Niginong Kaya Drog, Nakaniga District. Habe keran bat kelar patai ku bor samla karna yor lihat ho bahagia diga jing kendo keseng kamshim pala yor ke jing tip ke bebenya halo kini nama ke district administration kadang penbiang ya ke jing tip hendak lihat ho bahagia jing kendra jong keseng arngut ke samla na ke district ke belangop hau nu jing di penbuat ke sya sumar syabar ke jela daga jing arab jong keseng Perhaga juga por lekin tu ya ke district administration bukan buno ya ke rehabilitation center hapok ke district kena bukan la ban yarap ya gitu ke samla belangop how drop but deki kemi kepa je gitu ke samla ke buana ke loyeng ke bedok ke jingsang budi urung ni drop sakini ke caka ke jungi ni bakat nunggu di kena ke badi nak ni ke district ke jungi hadu mentang ngi klem yo kanu ke information ke beti kena manu kita ki supplier ki ba one bar supply kini ke caka ke jungi re arngut ki record ki kejap beri ke jungi bade nak ni ke district ke jungi nak liang jog sering hi kala lejbu sport rehab center te kata ngi nemla ban ya thu ya kerteng ke juki namar ba kam dei ru kerkom ban ya thu te nak kata kadang tinggi kentu ya di surface ba ke di ban simkia bidi bini udrok su plus dang ban kenri kini ke caka ke jungi ba ngikok ngidang tua ru bani jing tep ba kat nungut kita ki main supplier jung drug ki ba tula register case bani kuaru ban tep kat nungut kita ki accused person ni ki drug addict ki ba tula register case ki don kini ke district ke jungi ban ke juga pon ngidang kenturu ke di si office ka di ban bu no kini rehab center mar balai ke jingbom don ke rehab center bon sen ka tak bai kini kena ke jungi ki kena jungi badok ki bangat huni drug addict te teng la da ki don gini ki private rehab center ni iba ka tak bai ki mar kimi pa ki don ka jingdok te ke jingbom labor ke jungki kanang pelong yuki kanang kata isu ya ke jingim ke jungki bom malas ni ka kata ya ke jing kesam ka kata ke jingko jingkya jing tu kena bangat drugs addict tena kata kadang kentu yuki ru ba lada kumnu ru ba kani rehab center ke dibendon apa kani ke district ke jungi mar giyo jing te ba sibun ki ini ki drug addict ke bla register case nak tak daw ku ban tip mentah kan nungut ke bla ada register tenang ta bana kali yang jong seng du nang ni sekmat kanang ya budin habide ki drug addict lan ki main supplier ki bom penpoi drug hak ni ke caka ke jungi doni wi ban charge habide ni drugs nak liang ke jongki kena panjitip na baru department kata na social welfare na police station mar makiru hudu mentah nang ni ki kamyo ajing tip ke batikana nak tak daw ki mla ban ai